Yang Punapu Saratchandra Sharma Impact News gi Manung Taram Nok Setting as Impact News gi Manung Kanagadaba topic say Prime Minister Modi's gi ngasi visit Torkiba 105th Indian Science Congress Hogdomba National Sports University Sangakiba Lorna Pakalakadaba project Kayamsu Sanga Birame Maroina Panbaya Sing the High Bissing Sene Aduga Masik Matanga ICP Integrated check post border town more the lady integrated check post say Sangagan and Torombanang say to go Kariguma Kudong Chatabu Karataki Karadi amuk postpone Torogatami Tobudi Sangagena Ling Budi Hore Swahina integrated check post Lakpakanda quite a peak doriba economic development Swaisi Karawai to know how to get Matang Kanazana Tanzani Lonan Birpagate Sengde I get thing to Pampi say Professor Amar Yumnam Department of Economics Manipur University I Oza Amar Yumnam Taramnuksari Aduoza Margihek Oil Lincoln Birpasi O Nabakishore Singh Director General State Academy of Training ne Tamon official Taramnok Sari. Ado Hieta Tangna Family CS Bijoy Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne I Tamu Bijoy Taramnok Sari. Ihanan was a guest Omoki Kamanoina. I think Ihanan Prime Minister Lakiramba to go quite a key. Which Poda State Capability Mase is a matter of pride Kinodune. Sautoxing quite a key Chauba Ivenama Minister Kiba, Spantokiba, Hogdokiba Prime Minister Laga Sangabirama 100 Pep Indian Science Congress Sangabiramba, Swagi, Punjalakan and plus Guess Homokta Kai Commissioner Guess Homokta, National Sports University Sani Tanka character, Tangan character Lakrabani. Quite a most awaited Hidegadi National Sports University Amani, Swagi, Zatra Humbiram Singsiki, Torokpa, Yanan Bo, Penamtang Han Siar to Logage Mayamdagi, Yanan Ozama University, Oza Professor Neaduga, yes, Nasi Lakusing, Lone witness or Hungatoza, coming, Ubita. Well, Karamba, you matang to 105th Indian Science Congress. 105th Indian Science Congress say Magi team say racing the underrace. Yes. Racing the underrace highway portion lagati ngasi powder yaudriba mafam sing subjandaba highway. Adoga Masi Yamna wasn't organized over Science Congress something oidre habitat. This will be after independence Tauropa Indian Science Congress Nobel Prize Ampo Yautana Tauba Science Congress Kuju doing Manipur Zoo doing. At the game of racing the unreached cyber possibility Yaudriva Mapam to go subjana Bahibani. Yaudriva Mapam to go subjana Hiber Posila Kanda Aquina local interest, local labor context at the game Mapam to Yaudriva Mapam in Masakang and Abona Paneva. At the Wahadaki Science Congress today. Ngasaki pandan saba sang saba kedowa adagi saba thakpai kedobagi lokin go port am tayau do posagamna ada university object ojasana kan hainer se ngasaki India ki caste system se racism ki port se science congress organization si ta tawrabra happy port ma yamda kan university ko chauna debate tauna ribna adagi ngasaki science congress to ta khwaidagi yaw do kanglup se university ki faculty ka university employee ko hoigane the audition to University Mina Tabanga never. University was at a mangatro to Yabui. At a live porte, Tamakamo came among the science and grace kini haitana, as I gave photo any Congotan at however. At a Somina Prime Minister President Lakpagi experience in Manipur University Machine Han Banati. At a Gasinir was all Lunabakti, quite again over the Quigi Han. Honorable Prime Minister Kwege Manmohan Singh lighting at a composition to Lapakanda, Nasaki, P. Riva Ika function to Marilena Piva Ika to Yauti Haitana, Kwege Laigidrava, Kwege Honorable CM, Risan Kissing Gate to Sangan Gate, port like Gate the thing, but it's Sangandabagi. Aduna, every teacher, university faculty, Loinama, my faculty, not a single Makwigina Tonga, faculty was looking for what. Nasaki what to the lake. Adubo Promong to the day Handake Science and Grisita, Nasaki University Addition Committee Chairman resigned to open. Addition Committee Humak Mogi Committees in Mother Section and Secretary Mayabo Tongamba faculty in August. Mapan interest accommodate the university
economic ไอ้ยังหลักสิเกตรงเราจะจบตรงนู้นโซ่ใช้ยังที่ยังพี่ด้วยไงใช้ตรง invitation อ่ะมั่วใน invitation ก็ VIP กี่กันนู้นตัวจังกับก็ตรงมั่วเฮกเขาบุตรกี่ลอยหัวตรง witness ตัวกี่ตรงมั่วในสมขังเจ้าบุตรจอร์นหุ่นจิกอ่ะตัวกี่ area ดูเอส105 Indian Science Congress ที่จอร์นเขาไม่อุบีไม่ไปในปังทุกขีดตัวเดี๋ยวทุ่มยาเราดันทั้งโนจามยูนามให้ไปดีว่า the team releasing the unrest ให้ไปกี่อ่ะตัวกี่ตัวสมัยก็ได้เดี๋ยวมั่วเล็บว่า miss ตัวมั่วก็ให้ไปกี่ไอ้ชามา science की student นะมั้งโอ้ยจรูมนี่นะมันเสียยามนะเอ็งวันเดียมนุ่งไอเจ้าว่าให้ตาเลยคุยมณีปูร์की history ด้าอาหารบันนี้คุยकीอินเดียकी national ไว้ว่ายาม national level ทางปังทุกอีกว่า science congress มามณีปูร์นะ host ตัวว่าให้ไปสิไอ้ดียามนะนุ่งไอเจ้าดูก็สองทุกสิให้ตาเลย in spite of the ก็ดีให้นี่ที่เราบ้ามาทำให้ตาเลยนี่คุยสมตาจะว่า science congress ใช้คุยดิ้ง January ได้เหตุตัวนี้ออสเมเนีย university นะมาสิมาคุยตัวบุ้งอ่ะมารู้ให้รักว่าได้คุยมณีปูร์ university นะ offer ตัวจระก็คุยตัวจะกี่ให้นะ request ตัวจระบุได้กี่ยาบิรัตนะตัวกี่วันนี้นะคุยนะตัวไม่ตัวมีได้ไอ้ทงได้กี่เท่งได้สิให้ดีป่ะอันดับคุยก็จะAmarนะให้ดีป่ะสมัยตัวนะคุยกี่ arrangement สิซุ่มบ้า massive scale ตัวเราปุ่นนะช่วยบ้างงามบ้าเลยรำบ้าใหญ่ให้บดูดีไอ้ช่วยสมมตินะให้สิ appreciate ตัวใจให้ดีป่ะอันดับ nevertheless อันดับไอ้นะสมมติเรา observe ตัวจะว่าอันที่ state ตะกี้สาธารณสิงห์อาจารย์สิงห์มักแก่กี่ faculty members สิงห์อันดับกี่มวยกี่ science กี่เลยว่า community สิงห์ไม่ยอมหลักพอดีไอ้อุจจาระ especially ไอ้หัวใจกี่ exhibition กี่ area สุดๆมีให้ดีป่ะอันนั้นให้ดีป่ะ science กี่ congress ที่ scientific temper มา develop ตรงนั้นว่า science กี่ research and development the application of science and technology to the งั้นใช่กี่ economic development อะไรไม่ยามกี่ problem สิ solve ตรงนั้นว่าตรงนั้นว่ามาสิกี่การว่าสิกี่ importance สิไม่ยามสิ share ตรงวินาระก็งั้นใช่กี่ honorable prime minister นะสุไม่ยามได้ encourage ตัววิริบะสิตัวคู่ลูกไอ้นะให้บอกว่าผมสิมาดียามนะ positive ไว้บ่ยามพัฒนาบ่ตรงว่าให้คราสมยาวกี่นะขันใจอะดูก็ reaching the unreached สิมาสิกี่ artist สิงั้นใช่กี่มวยกี่ Indian Science Congress กี่ general secretary นะให้รับอาเมื่อกี้ไม่กี่ปันบัส speech ตัวกี่ดีให้รับไอ้นะสม artist เราจะว่าได้มาดูงั้นใช่กี่ science สินะระก็ไล่ระบาไล่ตบประจำไม่ยามกี่อวัดประสิทธิ์ทุ่มเมียงขัดปกี่มุ่งไว้นะดูไม่ต้องนะให้รับตาจะกี่มาสิตรงกันไม่ interpretation เลยเราก็นี่ให้ขัดเลยอะดูไอ้นะมานะให้ดูกี่มาตรงนี้ยังจะรู้ระก็ดีงั้นใช่กี่ science นะงั้นใช่กี่คุยกี่เลยว่า poverty ขังเด backwardness ขังเดมาสิ solve ตัวบ่ได้มาที่หัวหินสิให้ไปกี่มุ่งไว้นะให้รับไอ้ขังจะ exactly ตรง rightly said มาตัวที่ reaching the unreached through science and technology ให้วันนี้ตรงทำวิธีทำจุดไหมตรงวิจัยมาด้วยนะ yes โจ้อีเวนต์นั้นนี่สินบลังไปเสียมาตรงสุดเตียนกี่วันนี้นะขณะสู้ดุมนุ่งไอตะวันเอเรียสู้ดุมทุกกันนี่ตัว yes prime minister ลักวันนี้นะ security กี่การี arrangement measurement แล้วคนละคนละขณะที่ดุม inconvenient ขณะที่ทุกอันนี้ทำบินกันนะตระกันนะงั้นใช่กี่โอจ้ามันนะทำบินดีป่ะ university กี่ already professor นี่หาหน้าที่ขังเลยวันนี้ university การีกี่มาด้วยนะทบดีป่ะไม่ยามสิ่งที่ยาวๆคนเดับกุมบ่เป็นเดับขณะที่เลยป่ะมาเลยตัวเอเรียสิ่งเสีย yes โจ้อีเวนต์นี่นะขณะเป็นเดับสิ่งตัวเป็นทุกปีนะสิการนั้นทำบินกันก็ไม่ทำบินกันต่อแค่นั้นเลยเอาที่aujourd'hui National Science Congress Manipurที่นั่นที่อินเดียก็เนี่ยมันสอบอีเวนต์ใช่คุณดิ้งกี่ January 2nd or 3rd ใช่แต่ปังทุกนั่นเป็นแบบแล้วก็ Prime Minister นั่นมาสิฮุกดูไปสิ convention มันสมหลักเป็น independent ฟังมาได้กี่ฮันดักเสียคุยออสมาเนีย University ตะวันนี้ตระมาได้กี่มวยสาดระกี่ unrest เนี่ยอะไรนี่สำคัญเป็น winter session เที่ยงนั้นทำได้กี่เป็นมาเริ่มมวยนะ CEO นี่ยัยทรักเป็นนะฮะนักวิจัยที่พามินที่ว่า discussion นั้นได้คุยSaratchandra Sharmaยาวบีว่าจะบิสนัทนะให้ไปได้คุยอาสวมได้กี่ green signal พังไปสิยามสัตย์ที่นั่นเตียนกี่เหรอมาหน้าให้เรามาดู organize the whole event จะต้องเรา only 3 months พังไปกี่ว่าไว้นะมาหน้าให้ก็มาดูกี่ organize เรามาทำเก้ากี่ไปกี่ problem ขราเนี่ยเราจะคุยกี่ professor อรุณให้พี่ว่าจะงั้นสิ inauguration เขาวันนี้กี่คุยเปลี่ยนตัวแบบพงตัวปีดิสิคุยตาบริสุทธิ์ไว้เทียบแล้วก็อาจารย์ให้บีรักันตาบขัดนี่แล้วก็ Science Congress ที่งั้นสิ inauguration ตัววันนั้นไงบินมังงานี่จะทักกี่ตัวนี้ต่างคนบอกว่าแล้วก็มาสิกี่ไม่ปากกันนี่เฟลเลยได้กันนะให้ไปดูดีงั้นสิให้ไปได้เงินมันเลยแล้วก็งั้นสิ Prime Minister กี่ speech คนนั้นอันที่ให้เด็กก็สู้ยามล็อกไปเอา point ขนาดสิ bamboo ว่าสิกี่ Forest Act ที่ amend ตัวก็อู้ไว้นะจริงๆมันต้อง grass ไว้นะ scientific ตัวจะต้อง grass ไว้นะเลยนะ
masi ching bajina koi wa ho lam sing ta kana yam pirani forest ki rule me am bain tole ba dung ba point phaja phaja me am yaw dai adu dei sum masang da hajar ke ko aduga ngasagi science congress na koi piraka da thim ngasagi racing the unrest haibada maru ba thim de magi sab thim am su yaw ri ba development of knowledge through science and technology ado masi manipur tawrani khang kan hapchen bireira naraga hanigi leibra badam de khangjadre nan madigi kana da oja bisonat nang hang bada so koi khanagri dune aduga harsabadna hairam bakanda no point am tanga share to jige akoi gi prime minister modi na prime minister head oirakpadagi every cabinet meeting da northeast ki karam tore na different minister da hangdabam ta yaw deba my space da su pangi ba aduga prime minister na hairambada akoi gi mu dara long sadure kawre hoji india gi development gi growth engine je northeast na oidorim ne haib di yam encouraging way khali matam sang na akoi gi northeast se neglected area na mayam na hainare praja singi mama si so me si feeling le ramase ai hoji ti mado reverse to koko matam hauren khale science congress ne rangasi tori event me amjina ai hojik in disu ngai ji okay oja mumjam amaroina yes han ba kanoni pangtok posu su yam khuyong nagi aduga achou event amne swaida kharadi inconvenient kharadi soin lere simadi mayam no yapte swai che adu dane akona khwai de section ta tawdoi hai hai khwai section adu dane ba hai khwai de ten ba matam na akoin hadim it should be collective effort ha bana manipur ge izat mami tahan gaduba ijat ki compromise to redo pot am oi gadub ne ada live photo reaching the under is convergence ne india ke mapum moina science ki sa leba kano to samjan na badu ne aduga ngasai ki inauguration to na te khuni yang de overall atmosphere to akoina kamaina sagalai haibatu ne ngasi ba lai re ba khudi irang tonga na thok to na jo sai kuntrang project la mena masira kamain to na samjan naraga india ke development process song gasu नोपो एशिया के साउखट पगसु समजन नान द्रबनिना इंडिया के साउखट पगसु समजन नान बाहाय बसे मासे पार्टी को वानते बा अद होल प्रोसेस थे ngसागी लाइबर प्राइम मिनिस्टर इट वाज बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नॉट इंडियन प्राइम मिनिस्टर राइट फ्रॉम एयरपोर्ट के हौरना यूनिवर्सिटी बाबा नॉट ए सिंगल नेशनल फ्लैग am बौथेलम मोय नेशनल फ्लैग अमा बाबू उदेबा कोई साकट पर दरकार लेरिति इंडिया की टेम्पो टू द इंडिया की कल्चर मपुम मोइबा लेबा के अपुन बगे सक्तम दो सागलगा आज यूनिवर्सिटी मनुंग बाबा बीजेपी की फ्लैग थेसन बा होरम बाबने अदो जर्नलिस्ट मना नोना अदु तौरि दु फजदे हाइबति अदु दे मु लौथोखरे अदो लाइव पोट टुदे रीचिंग द अंडरस कन्वर्जेंस की पोस्ट लागदे इंडिया की चखलेबा डेवलपमेंट प्रोसेस तुगा मणिपुर का साइंस के मेटेरियल सीजन का समझन बने हाइबसिदा गसा के इनॉग्रेशन तो गाता नतबा ओवरऑल एटमॉस्फेयर मा फीलिंग मा वखलोन मा पोहन बम संगेबा मरु फोटो सोया वाउतना साइंस के विषय मा कैंपस मनुदा कांचीपुर के 2 स्क्वायर किलोमीटर थोन ब पोतुना गसा के रीचिंग द अंडरस नते ओवरऑल मणिपुर करी इमेज मा पीरी अरे के करी फीलिंग मा फावरली हाइबे के पोतुनेबा अखोने साइंस एक्सिबिशन मशीन अहाब नते अखोय अदुगा इंडिया दा उरिबसिते नतना अखोय पृथ्वी मफम क्या दसु उरे सिकुंबा साइंस की एग्जीबिशन साइंस की एक्सपो टेक्नोलॉजिकल एक्सपो है पोस्टर लाइसे होल सोसाइटी का साइंस का समझनबा डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी का समझनबा सिगे पोस्टर करम बाय स्पिरिट मा साइंटिफिक स्पिरिट ऐसे ऐसा कि नेशनल स्पिरिट टू को पुण्य समिन नोइनेबा अदगी लेबर लोकल मफम तुगा समझनगा समिन हंतुनेबा अद समझनबा तो सोयाव यावदना कैंपस मनों दा फंक्शन मा प्राइम मिनिस्टर लापकी तांग अब तंजादो फजरबा तंजादो मधु अखोइना फजना सीजन नरगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनब वखलोन पुथोननबगी तंजाम अखोइ लहबो याय अदुदने अखोइना प्राइम मिनिस्टर के बंबू की वफम दु सोम पंबिग्रे और बंबू की वफम दुदने हायरगदे पार्टिकुलर एग्जांपल बंबू टू की स्टेटमेंट दुना खोइना क्वाइट की रिदे बंबू मूवमेंट एनीवेयर इन द कंट्री रेस्ट्रिक्शन नम तो यावना तौलनी हाय अदु हायरगदे अमरम द खोइना नुंगाय जरम दुइदि करी नु हायबदा ए रीचिंग द अंडर रिसाइबरनिना मणिपुर बंबू रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा लिंखलनी का हायरगदे रीचिंग द अंडर सोइदुने
aduga bamboo movement da leramba athing ba ke do loi lokthona akoi bamboo myam si loina era line puthokra ka finished product to oina akoi da yonchula ke hari bra do aduna posi akoi na tarai na heta uba ya da mayam ma yauri ba kan development hai ba pose eta tho ba ma putok tok sala ke ta lakse ba pon nate ba are science ka society ka science ka development ka science ka lai ba technology ka lai ba kon ba chamjana ba ka technology sila lai re no lai ba ko kan heta udum nate ba akona mapum da kaino ma khan ba sangi ba madu ki poto mami tarak te ba tu ne ba are bambu ki poto la ka de ne akona mukine pakhali thi Okay, okay. Tamu so lak tingde ai na tamu jo dum tak lak chap tai mudu tamu jo khumchu khumni kam nen khale aduga yes hoji ki haide iba maro ihan han bada ye karai dano convergence kari gi wakhol londum dudi haibati haiba aduga mami ta da bo samoi connection se karai dano mang ba aduga plus ngasi gi lakri se amorom da hadi yes karim kan the national fact tuma yam real oina hai tai amorom da sungu da bi film duni ado adu bjp gi oina to gi mem su mali ado adu nisang national spirit tu yoning ai bi wakhom jini kamaina tamu so ai se kamaina kana pa hum bi chidi da akoi gi yam soi ba yaure number 1 akoi gi science congress se akoi gi bjp na sin manate manipur university ga science congress ka lagi science and technology ministry ga moga tanara sin man masida kari asoi bele de akoi ojamana haibi ba pen dam yam to tarade manipur university manipur gana as a whole they are accountable for that masida government gi bjp gi adu gi adagi na haiba se ang janing de next to ojamana haibi ba flag ki matang do amadu da yam swimming do de to flag television de akoi bjp karakata na akoi gi party gi prime minister la ene thesabane university da thiat pa phasden haidnam lo thokidna aduga oja se khambina bane national flag is a court am debini national flag is a lambi da thiat pa yabrane national flag pa ge do ni khokodne di moi slip kangbu singi moi gi niyom deba aduga lambi da khoi bjp gi flag mayam theli national flag thek te hari doja madu di yam chawna soibum dare national flag is certain court le kadai thep pai kadai thep de with respect adu di ojagi fiki statement de kitang emotional women kan haijani next to ojana makok to pandigi ba national science congress da keno se kaski keno ui se basin dang ai dang tazani aduga bamboo gi matang se masdi da akhoi gi forest act 1927 gi adudagi u weram lai thok na ba keno lok thoi heaven grass wena kari gi da maroi na ba se akhoi tribal singi yenga easy business tong no ba was he kedang ga do sidi puthoga somde finished product wena posila kadanote but we have enough craftsmen here akhoi mitis moza marta wa da based over industry linkat pa entrepreneur yam lai do na khangbiran da si ai aduga ngasai over exploitation thingna ba for act another 2006 amsu lai di ba ngasai gi government na traga aso businessmen singna forest ken tribal land su full ownership pidri ba aduna hujiki ojana haibi ba ka system mami tai do madum tam de akoi family ri dong singdok pe dong na haijani university manunga sauna khoi gi turen singda jiri turen particularly bamboo se lai lai na puthokre yan ta dan la bamboo pure ha adi oja gana man phare na mayam su yauri dna ko phare na su yauri auchi te phaba ya roi tu ne na du oja du la le auchi te phaba ya ojana ek in do kumno pabi da dor ni akoi gi forest land am da hojik piri se national green tribunal gi kari tori mi amsina lambi sima ko highway da umu yan ba da berayam tam lodi ba rashtrapati bhavan gi maning da le ba hojiki crescent road di da umu ka kidang ta lambi khoyel le ba masi manipur da di yam kan impose to driba masi tok selaga de wa ma bo yan ba ya da bi film la ba manipur di wa se khoi gi khuluk ta kari da jungle da akhoi gi mi myam employment pi ba mayam gi darka le gi ya li na masi thangai sena forest act ski makha da la ko ta de kanam the yan ya roi police na phaning ba kan da pha ba ya be right la impose to the one is freedom ghar su pi ba forest su sep to ba araga bamboo is the one of the fastest growing grass ai ta de ko grass chinga ko sina non-timber forest product kwadi kenoni adaga khoi north ki maru na manipur gi masida ko ne depend to se commercially hak na ta bida mam to khan ko ba yang kan to ri ba aro crops ne yam si gi like thok na ba moina moi gi product se export to ni mo the forest ki certificate habi is habi green tribal gi adu yaro adu clearance pe like to han bi wa ka keni to
Okay. Ai ta ra ma ya tang thang non dam klak che taun so maru na ngasi ki kanu da prime minister ki speech theory bamboo ki kari area se kan emphasis pirak pa du plus crops ki kari yang pa du bamboo ki swaida bamboo tha ba khop se manipur ki soil se kitang suitable hoini du plus mase visible hoi ba ki hai ba ki matang am phong do ma se tamo kamai ubi swai se ya ga re exactly ma swai sin mase kanu ne bamboo sibudi yamna kari hani khoi manipur da yam marang kaina hoba ado masidegi khoi income si yam generate to ba ya ba du ma pu ne khoi loi ma khang na de khoi na su si mamang da bamboo de ki biofuel sem ni khokni ha ba gi ado mai wa phom je harap ta re ado ma gi masi assam da hana trial da to ni khokni ha ba le de ado bu bamboo gi matang si di yam na value addition to ba te te state khar de hong na re ba khoi building material se khoi traditionally so bamboo se building material one sin rak mani ado bo yamna value addition tawraga bamboo gi ply bamboo gi roofing material bamboo gi flooring material at bamboo gi partition makan makal ge am pose ke ya si sem ya ba ge adu mado khoi da leitab nate adu bo ko masida wali base masi organize waina bamboo cultivation tawba plantation tawba adagi bamboo masi fazal properly extract tawraga masi amu application tawraga haiba industries da lakna bagi adugi value chain se masi fazana tawbusi manipur da irei leitari khara mkhai lei ada khoina sum tabada bamboo se is so expensive in manipur kaina haida bamboo se kari haini maruaina khoi ge mobi gi variety se maruaina kari han tamenglong gumba jiri gumba sai te am hawi aduga makhoina mu masi gumba gi bamboo sina mu sin ne sina amana paper mill gumba kari gumba sina ba sina ta bai khoi ge crafts da sina ba haiba bamboo khoi furniture sina ba da na traga te sina ba gi bamboo gi si masa fazana channelize tawduna plantation tawbusi wa le hariba aikoina hoji si sagol bandagi wahil lekai degi wa le ribsi yamne expensive ne hariba te state ka yamro ga even assam ga yamro ga di adu makpu mase potential yam leiba yamna fast growing jo iba adu ga khoi da wa libase entrepreneurship ne hariba bamboo how do we use bamboo for value addition for economic development for employment simai to na masigi potential di leiba adu khoi manipur se potential lei na khoi na haire ibasi phana goi re hariba ada thabak to bina ba entrepreneur se wat ba ada credit linkage ada proper infrastructure madu lakba ma jam sathi na darkar roi ba masidane khoi na makha gi economic development gi wafam se lakadroi si exactly oh jam do entrepreneur ke hoi ana gi honorable cs na thambe ge ba asagi entrepreneur wafam do bamboo the problem is entrepreneur not there. Bamboo in matang city, 1994-95 adoi international network for bamboo in the Ratan. Tauraga kanna interest laure se bamboo gi da northeast Manipur ga Tripura gan maximum interest laure se matam to dege hauraga international network for bamboo in the Ratan na tauraga tauga se Asia gi wana ngasage bamboo ki center se notice the thamna ki propose the way sathare eba policy tu na ga ase indiana yaning ki te ado yaning da matam tu da beijing na $500 million contribution piraga hojik headquarter to asia headquarter beijing de like ada moine pamam badi notice the pamam mi de kai manipur na tripura da pamam mi kari no haraga ngasai ke bamboo ki matang se de entrepreneur na ta ba technological and scientific research kana bamboo ka samjan object ra yaure ko philippines malaysia indonesia sade bamboo ga ngasai ke science and technology samjan me sum sukcha sa da bamboo puthoya ba u ga samana lingba bamboo puthoya ba ada madu ki science and technology se notice ki bamboo ki pochira puchalagade ngasai ke hana de ki jo hauna mayam se culturally su adagi skill da jo craft jo ke su lairam na sigi pose notice ki particularly manipur and tripura da asongi kenoda puchalagade high te ne ngasai ke environment interest laure so adudagi ngasi ba bode okay haugi batuna haugre haujikti ngasai pochi la banina as ngasai science congress su notice the second time tauramina adusu manipur da bamboo khwaidagi ina khumba mafam sing manung da ama tauramina bamboo do le zaning wa for ira la salan gani haiba mota bamboo base kainoma pama mem either policy ra natraga research institute ra ngasai potude bamboo research
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯝꯕꯨꯁꯦ ꯑꯃꯅꯦꯕ ओके ताउनसो तसेंपैदी कुइना सुम मसिगी हुजिक डायरेक्टर जनरल स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग से ओइद्रिङैदा मसिगी फमसे पाइद्रिङैदा चीफ सेक्रेटरी ओइना सुम लेरमबनिना हुजिकसु दुम अखोइना थुम तामुबसे चीफ सेक्रेटरी ओइना सुम उबादुन ओजाना ओजा मन ऑनरेबल सीएस हैना कैसु काइदे अद ओजाइना मु अमक होय होय आइना मु थमजनिङिने ओजा ओजा मसाइगी पोटे यस बेम्बिको केरी मतंग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हापचलकांदा मसी प्रोडक्टिविटी हेंगलन बम पांदा कइदा थादोकपा स्वाइगी एरिया लाकपसिदा ओजा ngसाइ हैपिट कीबा हाइदि चिंगनबम फावबदो मदुदि स्वाइदेदि सुम प्लांटेशन कल्टीवेशन तोलगा पोटी पुथोकिबा रोइना दुगा एंड प्रोडक्ट ओरगा स्वाइदा थाजलकांदा अदुइ फिमदो लाकदोबा स्वाइगी अकीबसे हैना कमाइन तोरदि को अन्यागदा केसि अदुदनि हाइजे अखोगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समझनरगा अखोगी पॉलिसी अमा थमगा मदुदा सथगदुमना इंडिया की पॉलिसी दो अदुदा तौरगा अखोने सुम चट लेबेउ नतो इंडिया की पॉलिसी दुजु थुगाइबा नतबदा अखोगी पॉलिसी अमा तौरगा मदुदा अखोगी लोकल इंटरेस्ट से कमाना इंटरनेशनल नतेको लोकल इंटरेस्ट हारगे इंटरनेशनल वर्ड लाग लोकल इंटरेस्ट से लोकल मायाम से लोइ साखला कातने मफुम जे साखकदुजे खर साउबु साखलगा मदुदा समजनबदुना अतै मसादु साखलहनि हाइबा नतबा एवरी यूनिट से मागी ओइबा तोतोबा सबतन दुर कमाइन साखलनगे हाइबदु इम्फो बोरा सागलबदुना मदु की पोतु मिस तौबदुनि दा गेली आई तामो लाक्सगे ब्रेक मुतुंग लाके लोकल इंटरेस्ट आइदु खितंग मुंग लाक्सगे तामोदा सो इंटरेस्टिंग ओइबा जगह ओइदोरि राम ओजा मरदा गसाइगी एलिगेशन याम सीरियस ने कास केनो उइदो मदुमतंग अमतंग संदोना हाइबिरमगदि नुवाइ जगने दो याबिरगदि दम हाइबिरो जा बिसना पुदि पांबी करे को अरे यूनिवर्सिटी ना सिन अखोय मानुंगी यूनिवर्सिटी मानुंगी इंटरनल केनो दुदी पुथोरागा गवर्नमेंट नत्रगा पार्टी दा सोबेन उबुज को नुवाइ नो नो आई हाइजरी से गवर्नमेंट हाइबनते होल अप्रोच टू होल केनो से कास की केनो उइदो आइना पार्टी स्पोक्सपर्सन मैंने याम सीरियस एलिगेशन लौजैबा अदो आइदर आइना रिफ्यूट तो जरो नत्रगा ओजाना सेंदोपिगेरा अमतंग तोबेन आइनि दिकेम उदेबदो ओजाना होय ओजाना खितंग नुवाइ तबो आई खनबदा फोंदोकपिरगासु सोम तामो बिजोने खितंग नुवाइजते हारगदि ओजाना होरे मतो एरिया हतु विथड्रॉ तोरे हारसु याबो पोरे दामो नो विथड्रॉ वानते लेरिबो पोटो होय होय रीचिंग द अंडरस कन्वर्जेंस की पोट हारे ngसाइगी वा मयाम जे सिजनरगा संग खनबा मणिपुर स्किल फजन लेरे अदगी साबा थपके तोबो मणिपुर फजन लेरबनेको साबा थपके सप्लाई तोबो ngamba अदा लोइनमक मपानदे पोरा अखोई ओजा मयाम यावदरे कैनोदा ngसाइगी ओजासिंग के आई कार्ड साबदु बावबा फार्म अमदा दिल्ली दा आउटसोर्स तोबे हाब्रा अदु फेल ओर पताइने मयाम यावरक्त्र लोइनमक तौरे लोकेल गोइबा पोटम त याहलोय मपान की लोइनमक तौरगा तौरनी मणिपुर गोइबा अमता समजनरोय हारेगति ngसाइगी टिपिकल एंटी मणिपुर एटीट्यूड अम अदु मसाना यासी लाले ब्रेक अम तगी लोगजगी कमर्शियल ब्रेक की टाइम लापुने नहान सिदा नदी आई हजरी नहान सिदा ओजा विश्वनाथ यावना डिस्कस तौकांदा साइंस कांग्रेस की तोंगान प्रोटोकॉल चाबगी करवाइन तौदनो खोकदनो अदगी इन्विटेशन करी क्लास मोई ऑर्गेनाइजेशन लोइना तवे मणिपुर की क्लासिक ग्रांड हान ऑफर तवे रमोई कंडीशन में हमदो उबदा ngamroi na mapanda outsource to bela madu container masam na haira ozana ngasi hairi university manu gi khana bado ozana khana bakanda yes ki ma to khanba adu even food loina maksi boy science congress sinjo ne oda satisfactory level to people ga modano ora kan ma panda kawi yang wai habi ohum de thambe yes no problem no classic na han offer to we ozana haira me ozana bisna sida ye adu ozana ngasi habi de sigi taiwan de ba tabjoy chumba khana su leidong walen khamba tabjoy hani laksage break no chumba to university manu tamoda laksage break up ta logju gi habi da wai ai laksaro habi te ke do ga break ki matung nei fake news gi man huni yengbi ba punam ki pham da thuna putuna laksage fake news mi yeng ta duna lebi break ki matung nei yengbi ba punam pu am kan taram nok sari tabjoy habi su sum tu sumi nan oja bi start habi ram badadi hai hana su thamjagre madadi food court ki kari gi geno se yam huge orak panina moida masigi supply chain se kitang sembada masi tobudawani habi gi phibam plus पंडाल की करी खलीब हॉल खनबद मोद खुद चारोब लेखरदे हाईरमी बट तय करीम कान ओजा अमर थम्बीब ए पोस्ट टेंडर कई हाँ लोथोक्रे है फिल्म लाग येंब अखोई ताब गातनी उरुबदमते यौदे तब बिजोय स्वाई लाकान येस वखल नुंगाइतबुदनी मरमदी साइंस कांग्रेस अचौब इवेंट पांथोकान अखोई साइज इन्वॉल्व तौनिंग इन्वॉल्व तौबदो फंगदबदुगी नुंगाइतबुदनी लोजे लोजबद तामोजो कमाय उबी करोनिदा मसिदा अखोइजो नान ओजा विश्वनाथ ना हैरम बद लौरगा थाजरगा रदंग अंगजरिने अखोन खंगम दब केसगो
अखोई नेशनल साइंस कांग्रेस की तोंगान प्रोटोकॉल करी करा फूड कोर्ट की मयाम लेन माना हर खाना खंगनेबा अरे हजिक लाइव क्वेश्चन से ओजा विश्वनाथ की मवा लोगद्रा माना नत्र ओजा अमर की एलिगेशन से अखोना ठीगद्रा हाइब क्वेश्चन हम लाएबा अदुगा ngसागी आई कार्ड करी करा की पिरक मतंग रदी सेम अखोई पार्टी जो प्रॉब्लम फेस तवेबा अखोना कौट्रुक अमदि संजम खुनोगी बातोन कर पीगे नहानदगी कोई चेंजनेबा मैंने लमजी डोनेट तबनीदा बातोन सोंदगी नंथोगा पीएमओ ऑफिस ना अप्रूव तरपंग गायबदा ngarang दिन पुंग बड़ी खक्तदा फंगेबा मरमदि बातोन की अल्टरेशन जी अनिरक तबदा मतम जी याम मांगरे अल्टरेशन अखोना तबना ते मारे तरपनी इसम समना ngasi प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ता मेरी कोंगी करी यारो सरिता की योरम देन मोहलेबा अदा इदियम नुंगाइजे बातोन थेंजरसुको अखोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना सरिता गुम स्पोर्ट्स पर्सन अमा मसक खंगी बजे हरारगा अखोई इनकन्वीनियंस थेंग खोटप कौट्रुत बातोन यन बाइज अराइब नतेबा ngarang pung mari khata phangeba samai taw na khoi moi security khangde organization singi matang da mangjan on khaldo labs mayam di leiram gani aso event ni aduga madu da sin ma yaw di si Manipur University part amne ara oja marna haibi ba point sing su adum tab di nungai te aduga oja vision ana hairam bagadi khara kanai kanagi karibu thajaga doino do madu madu adu kitin chamam dom phoi mardi oja marna haibaduna chumdori bra natraga oja bisna hairam baduna chumdori bra haiba yes chamam dom lere soi matang sida soi matang sida oja ma haijarage oja yes okay oja oja ai soi matang say yes akoi site su mase investigative akoi reporting ama koi tongna phone jage athu matam damaram di masegi science congress dumi mangani pangtok tongna ai su ko su kitang thibai tanza lu jage yes kanana haiba chumbano haidum de song choi tholakani damo soi matang da science congress si loisal kanda tamoi ICP de lakcharage damo hoi अखोई हजी बेम्बू की खनख्रे अद मसी कानब कानदब अखोई एक्सपर्ट सिंग यावबिरी ओजासु को अखोई नबकिशोर साहब सी यावरे 2019 की फेब्रुआरी मास द वर्ल्ड बेम्बू कॉन्फ्रेंस सिद तौदुरीब अखोई वर्ल्ड बेम्बू ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी मसी की ब्रांड एम्बेसडर वेना मैती मसा अमना वेरी प्रोफेसर निर्मला चोंगथम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अद मंगोंद इंडिया रे सिलो हरकदा मरी लेरबा अथॉरिटी का तानरगा मदुसु मणिपुर तारबनेबा अदो हजिकी हाइबिरिबा कंसर्न मयाम कैनोसी सब साना खननबगी उनबगी फेब्रुआरी मासारे सोइदन उरगनेबा मसिदा कोई स्टेट गवर्नमेंट लिटरिबा ऑनरेबल सीएम नसु याम हरावना फुल कोऑपरेशन पीगनी नमाई कोऑपरेशन से एक्सटेंड तौखरेबा यामना हरावनिंगे ओबा जगा नि यामसु पुन तौगनिंगे ओबा एरिया नि तामो अखोइना बेम्बू हाइना उरगा क्राफ्ट्समैन करी करा पेपर सिदिन उदबा खरसु यावरियबा होय मणिपुर बेम्बू की मतंग याम वांगबा एंटरप्रेन्योर सिंग लेरेबा मागी पार्टी सिंग हार्डबोर्ड साबा मकल वल साबा ऐसे मिंग त पंजगे याई केनदा हुई कांग्रेस स्पोक पर्सन देवबट मामा साम सिगी लाइन कोई दिस तौर याम एडवांस होरे अरुणाचल मागी फैक्ट्री इंडस्ट्री फजनी एस्टैब्लिश तौरे मणिपुर तौदरी कई कोई लेबर की करी पुथोप सिंग प्रॉब्लम हाना हायर पनगी को समाइदन मागुंबा अखोगी बेम्बू की मतंग से ताइवान कई सत ट्रेनिंग तौरगा याम एडवांस होरेबा एंटरप्रेन्योरशिप लेरे अदगा हुजिकी वर्ल्ड बेम्बू ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में लाक्टोरिसे 25 फॉरेन कंट्रीज सिंग बेम्बू होबसिंग मोई पार्टिसिपेट तौरदनी मोई डेलीगेशन स्टॉल हांगरनी बेम्बू की स्पेसिफिक पुरानी बेम्बू की लाइना सिंग लोइन नैनरनी को करमना ngसाई ओजानो ताकपीखिबा अखोई सुमजादब काइंदो होजिक्ति अखोई वा याम टाइमिंग जे नुक्सी तारदि सुमजाई काइन तवे अदि मतुंग यालगदि केमिकल सिजनै अदुसु थतो वाबा पोति नते अदुबो सुमसादब स्पेसिस करिका पुथुर अगदि अमुक्सेन फनी खाले अदु ngसाई नबगेसु सानु ताकपीबा अखोई संगोमन साइल थाबा वादो मदु याम साथिना तांगे दु चुम्मे मोइ सिंदि या मना अखन वा हाइतारे अखोई क्राफ्ट की करिगी युम साबि खोपगे अदुगा मणिपुर द मोबी वाना सिंगबा याम लाइन होंगबो सिंसे होंगे होंगसु पेपर मिल अमा लिंखटपगी चांग यौनदि होंगदेबा अदुना बेम्बू जे कोना मणिपुर द प्रजासिंद कानहन जे हरदि पेपर मिल गुबल लिंखटपसिदि थुतोना कानगदोबा मानदेन खले अगी याम हम्बल ओपिनियन ने को क्राफ्ट्स की एरिया ने बिल्डिंग मटेरियल साबाई से बिल्डिंग मटेरियल साबाई का द कॉमन पब्लिक ने खंबी बसे युम होंगो बसिगुम हेन उदेबा मागी अखोई पार्टीशन बोर्ड कुंबा फ्लोर बोर्ड कुंबा याम एडवांस से ताइवान हेन लौजेगिना एक्जेक्टली हाइबदी सिमक मणिपुर पोरनब टेक्नोलॉजी से बेम्बू हारगा मखन जामे ngasai टाउन चो थबी के बदुनी मदुदी यस अखोई स्वाइदा कन्ना थानरी बजरी द तमेंग लोंग तौरिबा बेम्बू अखोई की कनो करी मोबी वागी किनो सिदी पेपर रोम द सखेबनी यस क्राफ्ट सी करी खरे हेना अमुक रिफाइन होबे जगा रोम द खरे हेना कनो रोम द ला कांददी मखन मथेन की वा थाबगी मथौ तारकनी एट द सेम टाइम ओजा अमर जुमनाम न फिल तौगी गदो यस तौजसनो मपान की मयाम सु इन्वॉल्व तौजसनो लोकल इंटरेस्ट हम दे सुम कलगा थमसे हाबी वफम दुनी लोकल इंटरेस्ट लिटरगदी करी तरोनी करी लोकल इंटरेस्ट नो पुरकपने लोकल इंटरेस्ट तो गाक छि जेनेटिक इंटरवेंशन लेरबने
Thangnaba Lebak, East Asia, Southeast Asia, bamboo the genetic intervention, Taurabana. Hai. Adu Hojik Akoi 20-30 years ago behind bamboo Matang. At a World Bamboo Conference like Adukai Quiggy say Tarahan, a honor up and Salam Kames Nagata Utana, at the international level and the bamboo Matang at a very high level of water owner. At a bamboo conference like Adukai say. I quit you about Poche Kamane in and one bamboo dung a psyche international level discussion the out is Manipur Midi Fanam Yaura. Manipur Midi Fanam Yaura. I Invargi consultant or I was consultant to Inbar, International Network for Bamboo. Aduna, Poche Lakan, LAC, I couldn't a canna informa the Kaleva. Adu than I quit you about interest. Somehow could I to know had derailed over Shum Salam, but he had a derailed over, had a Salam, had a derailed over Portmalai. Adu bamboo conference, quite lapa, Sikatan Zatane, quite a Manipur, Poche, Kamai, Totana, Ilosi, high port, collective political strong decision to Sangani local interest. I want to ICPC luxury, but in a break, Matumura. Ozagi tung mateng samjin jagi dong ida. Ozagi World Bamboo Organization ase akhoi US da based tawani sei kutret kunipan sure. Aduga ozagi bamboo conference tawdi se Manipur tawdi se engon takpir ko matung di suba oidune ba only third. Karigena da aham da tawbung ngom risi Peru dam tawre Mexico dam tawre. Aduga ozai khangja bada lalam dragadi Manipur se third oigani na mai khalle ba. Okay, maybe tawdo ma usle organization background is one of the background is to the loy khang khang mangatan adura leba PSC satra ma ai makhata absiki organization the US organization adura huje work toriba satra ma university management ge bamboo matak disaster ai na ko guide ni yam chumwane local interest tuma dum ngak thamba du yes laxation organization karikram pan karigi laxation conference madar lobugi area duni madu akhoi pamde akhoi di khara sothore sothadra sum lejerge su yaroi damina kana budu lobudu dum phagadong wale tauna so local pagi round se marona ICP integrated check post se matam kuina de integrated check post se lagadi sum khalam base mi khana khan base CX hom da torogadi masi lambi chatuk chhe de nungai ne have yawi adu karim kan de ICP in case masi as whole yang pakan de swai already economic development hangalakani not only Myanmar top samnari ba South Asian countries singi kari ge lebak involved toroba pratakse som da pusalak pa taragadi sa kana bamdi leini kaina de tum chong sum nganga badi sum uba tamu sum si matang se yam kuina swai sin involved tor lakibni khangabani damo ICP as a whole ICP la kan da kana du si kaino to ICP what is kadang harap dijage ai 2010 ka doi the principal secretary kongasagi industry one leisure me hariba aduna koi gi more da ICP linkat pesi government of India gi kari hani neighboring countries singa trade tauba adagi movement free movement of the kari hani goods as well as people masigi facilitate tawna ba aduguma program ama da pakhalaki bani hariba aduna India ki neighboring countries in Pakistan ga India ga leibandana waga border natraga atari hai sida ICP am already operational ha jogre adi India ga Nepal ga leiba mafam sida zu mafam ani da ICP sari adi Meghalaya ga kanoga si Bangladesh ka doki da ICP am sai adi West Bengal ga Bangladesh ka dasu masi border su ICP am sai similarly Tripura da su Bangladesh ka border leib sida sai hariba India gi su akoi Manipur gi su koi na Myanmar border leibni na mori sida ICP am link kani hai basi 2019 swai dagi Bharat Sarkar na decide tawna about 40 acres muki lam ji koi ne acquire tawraga mori gi hariba border maya sida leibasi koi na land port authority hariba Ministry of Home Affairs gi makha da leibani objective Department of Border Management hare masida sinabani ada masigi masi about more than 100 crores muk invest toroga semba dugumba infrastructure ni masi integrated highway idea di masida loin mak laiba haitare ko si banking facility su laiba immigration su laiba customs su laiba adegi boat cargo gi facilities natraga adegi passenger gi facilities ani makse loin mak all integrated when haiba complex da loi laiba aduna trade to mi gi su nungaiba tourist when lakwa mi gi su nungaiba ani si gi facilities ji loina shame mafam ni hariba so that there can be free movement of goods the free movement of goods haiba sida koina ngasegi sanga kaduri di magi customs ki formalities mayam chi check tawgadaba khangde agricultural produce organa quarantine gi adugi adagi animal agadi madi check tawna facility su leiduri ni hariba mari certification ki process mayam ama ma tawguduri si loi leiduri ni ada masida part ani thoi ada ai khatang sangna laujare part ani thoi masida ai aina latest oina phangba pawda hojiki secretary border manage main webs ai marup ni best man ni ai ma ngarang hala ami
मानसु हारमी हजु मोइना हारिसि पैसेंजर टर्मिनल से मदि रेडी होरे अदुगा खोगे कार्गो के टर्मिनल से मसे रेडी होइदे ओइदरी अदु पैसेंजर टर्मिनल से तोगुदरी वफम जाई हरब हाइजेगे हरिबा स्पेशली कोई म्यांमार गा इंडिया गानी मसिगे लाइव म्यांमार की पैसेंजर सु मसे कोई एयरपोर्ट ता कोई इंटरनेशनल की चटम मतम दी इमिग्रेशन की पासपोर्ट तोरगा क्लियर तोबा अदे कस्टम की क्लियर तोबा सिमिलरली कोई सोमदगी सखिबा मिसु मफम सिदा क्लियर तोरगा सखिबा अखोइन हौजिक हौजिक ना हौजिक की करी हैनी लेन कस्टम स्टेशन है नमा कोई गेट नंबर 1 दा लेब थबुक सिना यामबना मसिना कस्टम्स की थबुक तवी अदु इमिग्रेशन की न कोई हौजिक एसडीपीओ मोरेन ओइबनी हरिबा हाइबा पुनो मक्सी हौजिक आईसीपी की मफम सिदा लोइन खोंजिन खरे मसी दगी होना अदुना कोई के मूवमेंट से मी की मूवमेंट से फ्री ओरपा फैसिलिटी से लेरकु मतम सिदा अखोइन मुक प्रपोज तौजरी सिना मरोयना मसी वीजा ऑन अराइवल PBU. Exactly. Visa on arrival, especially koi ke Myanmar ke missing koi Manipur da medical treatment live kholi basing se amoy ada kari hai ni Mandalay da khangde Yangon da khangde salaga kana to mahutta koi ada mayum da laring da online da mai ke particular myam je fill up toroga just at the hoji ke high passenger terminal se da koi na Thailand da Bangkok da visa on arrival live se mai to na masi PB na ba hai na koi amar more or less jana rabani ado madugi si internet ki facility adi software ado ada kari ga do habse laga tawni haibagi plan hana dagi lairabani hariba maduna masigi masida Manipur kana raga do bidi khoi gi mapani la ko missing asi Burma dagi bo orsu even China dagi orsu Thailand dagi orsu na international tourist orsu sigi lambi se la ko da khoi tourism da promote torokwa adaga mai lambi da la ami na Manipur matam khara do su lermamni na Manipur ki tourism promote tok da kana ni sini adaga second thing trade ki matang sida na ngasai goods ni goods se ngasai gi कोई के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ने हाना लेरंबा बॉर्डर ट्रेड की सिस्टम जी खर खोंदोगा हजिक न नॉन मेन ट्रेड ना मो खोंदो ए हाना ना आइटम 42 खक लेरंबनी हजिक नॉन मेन ट्रेड से दी एनी आइटम ट्रेडेबल कैन बी करी है नि आइदर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार by paying the applicable duty and the mine like interesting over jagani da adada masida ekhoi ge asoiba haigadra masigi trade to madam da hoji hoji muk tawri su ayambana ekhoi import ne hen yam na tawi import se amana battle nuts nga to oiba adigi makhoi gi india ge organa ngasai gi moida gumba kari gumba haldiram gumba pepsi gumba kari gumba tawba Manipur da saba poti amate export to yaudi hariba ekhoi Manipur na emphasis pigadabadi Manipur da surplus product puthokpa Manipur da ekoi ki competitive advantage leiba port mayam oja Amar na su matung da haibirakani ekoi khudam moina haibada ekoi ki si suppose Thailand da khangde China da khangde Myanmar da khangde ekoi na Manipur na puthokpa makoi na panggadaba paisa yam phanggadaba so that Manipur da su industry leidana employment phangba aduga backward linkage oin leraga ngoi ki farm da suppose ki home thaba bu or su natraga any other plantation ki crop thaba or su natraga ekoi da garment ki factory or su natraga electronics ki or su masi tawwe ana ba adu magi machine ba madarkar le ada Manipur da ekoi na atopa mana kani yenga da bamna raw material si ekoi khoi khakta sir puthorkani haiba leite aya man hoji pithibin tawne be pose ekoi na raw material si import tawrani suppose ekoi Thailand degi khangde Burma degi khangde raw material si ekoi sida import tawra khoi na manufacture tawraga koi na competitive advantage lai rabo ide ekoi amu export tawkhibe yaiba to other states of India or to the foreign country madugi vision ama madugi focus ama ekoi na hoji tawba ma darkar lai ai sei thamjage Okay, jam maro ibu jagani matu di export ki karigi swai se involve to mothok tani aduga mase so man mapande di sum pusalakpa sum chakhiba swai dadi yam kana badu yam kana pigado mande akhoi su even akhoi swai raw material available oidra su mapande ki to end product oina muk chakhiba yabi film dini oja maro na ICP integrated check post yes as a whole facility inside one campus harak pani aduga even maximum procedure can be completed inside the complex ni swai area me oja economic development se pigadra sini खागलेंग को हर क्वेश्चन है कोई नुंगारी से है अदा मोरे के ICP से कोई 2005-6 तो ला आदर खालूर बना है अदा मोरे के ICP की पोस्ट से याना ना कोई ना ठेंगना बसे इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक मागी रिपोर्ट अमदा असी मॉडल बॉक्स साकल का पुथोरे that was about 12-13 years back से ट्राइन तो ट्राउम दे मामांगदा है अदा साकल पुथो माना आइट लेने साकल तो आइट लेने adagi truck ke line nama car ke line nama moina sagalai to motorcycle ke tongana adagi khong lan ke to bagi yamna chauna phajana matam tu de akoina ma ke
United Nations की body हमने पुथोरक report ने ना मधुर मोरे रहा तो बगी पोटू पुथोरक पुथोरक को ना से मरी मानुंग टा लाकदरो anyway से ट्राउंड थे रखा सो पोटे लापा हो रहे अदा integrated check post हाई पोस्ट से लाकदा कोई न उठे से कोई के नवकिशोर साहब ने जो थम्बी के बा पोस्ट से आम खतर न ते ऐसा फावर का गाड़ी में चलन की बतो न ते बा ऐसा फावर का गाड़ी में लाहन बतो न ते बा माजी पर्पस से comprehensively under one roof तोहन गते से मी सट के जो यान बा पोट पुथोर कारबार तोहन के जो यान बा अदकी मदुद यान बा है बसे मयाम संगे बा मयाम संगे बा ऐसा कार्गो के मुले थी है रे कार्गो टर्मिनल लेती रेडी हुई थी रेडी लेते सपोज कोई कंगला फूड very successful entrepreneur कंगला फूड के है रे था के है रोने मोई के सपोज से के कंगला फूड है ना हो के थांगना बदे ले रिबा दिस मोई की district high के state high के सरकार कार्य ना स्वाइट के कंगला की सिने पाम में बस ना के तो health value तो कंगला की सेन पे अखोई के लोकल टेस्ट का साने बा काम करना अदु की पोतो अखोई ने कमाने फैसिलिटेट तो गदे के हाबे गया अदु का सम लाइट्रे बा अदुना anything तो बसे अखोई ने गसी बा बता हौजिक ते वन नते anything तो मतलब इंडिया पॉलिसी जो look is high के एक ऐसा हाइनिंग बाइजरो anything तो बसे अखोई ता कोई सी 70 years think there बना 70 years think there गदे हौजिक पुथुर को पोछे 70 years के अवार्ड पर यानो पुथोक पिरो हाय बना yes extra mile में धक्का लेने extra mile में अरे नोई 70 years वाला वरम ने ना हाउ बिगो ने सी तौरो का है ना मतुम द सथन रगम से हाई बने रा कोई ना हाई बने ओके तमो लोशल कुछ तमो लोशल कुछ तक नुंगाई भाई ते तमो मोरम दाई याम फजबा केनो जा मन सो अदुगा तमो नबसो सुजेस करिगुम खरदी थबक्ति हौरे अदुगा फंक्शनेबल से फुल्ली ओइद्रसु पार्ट बाय पार्ट हौरे अदुगा लेंग हौरे एसे याम फजबा समजल लगांदा आईसीपी सिंगरांग संगानेन तोरमबनी हुजि पोक्तदि खितंग मुक थेंदरगा थमी आईसीपी की थबक से लागत हेना चाखोलकपा ट्रेडेबल आइटम सिंग हेंगलकपा हाना 42 आइटम्स कतनी हेंगलकदोरिनी स्वाइगी पोर्ट की केनो स्टेट तमो आइना याना खंजनिंग बसे मरोइना आईसीपी गरांग संगानेन तोरमगा हाइबियो तमो हौजिकती सटु सजन अमुकेन वारबनिको हानादि इसागे आइका तौरा यारामिदना हौजिकती बिसा लौगे सो कलदारे लौद्र बिसा से अमुक मोय यांगोन द थारगा मुक तव चंगबद साथिन वारबनिको अदगे मुक चंगगसु मोय बा अंगासागे टूरिस्ट गाइड म तव नत्रगदि हानादि हेना अमुकेन खुदोंग थिरे सेक्शन हेंगलकपा दुने वाबा हेंगलकपा मसिनै केनोदा हाइजाबे हाइसेदा मसु वाबसि कोकनबसे अखोय इंडिया की साइड की लिबरल होइना अखोयना वीजा ऑन अराइवल सि पीगे न हाइरे म्यांमार की नेशनल सिंग ऑलरेडी अखोय की इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे मद्रास मसिदै वीजा ऑन अराइवल से म्यांमारी सिटीजन द पीगरे हरबा अदुगा रेसिप्रोकल फैसिलिटी से म्यांमार ना अखोय द पीदरी हरबा अदा भारत सरकार की स्टैंड सु अखोयना मोरिया वीजा ऑन अराइवल पीरबोइदी सिमिलरली म्यांमारीज आल्सो शुड गिव वीजा ऑन अराइवल एट तमु मसीगी कन्वसी मसी पॉलिसी मैटर्स मा अखोयना भारत सरकार ना म्यांमार सरकार टेकअप तो बम दरकार ले हरिबा सो दैट वी डोंट हैव एनी डिफिकल्टीज होजि कलकत्ता दा चलगा विसा मुतानबा यांगोन तबवाइ जोजान हाइसे मसी ओइदनबसे आई थिंक वी हैव टू टेक अप विद द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार अखोयना द सुम पीबा अदा नॉर्मली सिगी बायलैटरल रिलेशनशिप रेसिप्रोकल एक्शन दे मतो दरकार ओइने हरिबा यस तमो सो इंडिया खाजे तबे मरम सु लाइको अदु हारते ओके अजय होय तमो कनो ने मेनदिंग साइ की संगान दिन तोरमे लेंगबदि हौरे तमो संगान दे नुवाइ दुनि तमो अनिवे संगान इन तोरमे श्री राजनाथ सिंह लाकिद्रे मागी सीआरपी सीब खोपगी दर अदि खंद्रे को मरम रे प्रेसिंग टीम मरम रे अदुगा होजिकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मतंग खने बिरि से अखोई याम साव एक्स पॉलिसीज की याम स्मॉल पार्ट अम खंगनेब मणिपुर की ओना याम मरु म ओइ चुमी अरबो प्राइम मिनिस्टर ना वासाई लरपति की अखोई की एक्स पॉलिसी ओंथो मतुंगा मदु ओहन बाइसे अखोइना सिदि चेक गेट छारगा नत्रगा अखोई सिदा प्रोड्यूस फनाम लेरगा सेति याबनते अखोइना कारबार तौदरिबा नेबरिंग कंट्री मैम से सिगा रिलेशन इंप्रूव तबो याम कन चंगेबा मसिगी मतंगदा अखोई अनुबा इंडिया गवर्नमेंट सिना एट अंगम्बल लेवल दा अखोई नेबरिंग कंट्री सिगा अखोई रिलेशन फनबो होनै प्राइम मिनिस्टर मोदी की यानाबा फॉरेन ट्रिप से भूटान होइबने अदगी अनक पनकपा याम कुइना नेग्लेक्ट तरबा अखोई नेबरिंग कंट्री सिंग जी रिलेशन फगले मरुइना हुसिकी अखोइना करबा तगुदरिबा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंग से मसिकी दा अखोई नबकिशोर साहेब दु याबिनि खाले याम कन ट्रस्ट सम पीरिबो अदुगा अखोई सिदगी करी योंदुइ नखोना बरमादा अखोई ना हाइब क्वेश्चन अम लाइदना अखोई सिदि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सि लोइदे अदगी साइड बाय साइड याम कना
ड्राइव पिरेबा अखोई स्किल डेवलपमेंट कायना स्टार्टअप कायना अदगी से एंटरप्रेन्योर्स की फाइनेंस तौर मुद्रा लोन हाबी जाबी मैम पिरे से मसी पुनमक से समझनर कांदा एग्स पॉलिसी थ्रू मोरे और एनीवेयर फजना सोनुसु कानाबा सोनु कानाबा अदगा ओजा मनंगा से हाबीबा बिसा की मतंगसु आई हुजित खंगजे अदगी बर्मीज गवर्नमेंट ना रेसिप्रोकेट तगदमने अदगी मतंगसु आई सेंट्रल गवर्नमेंट ना लहुन तो थगत थुरा लखत पिरगनी खाली सोमदा अखोइना हेक रेडी होइबा कान मदु मायुकना इंडिया इज ऑलरेडी लिबरल अदुगा म्यांमार सो अदु खितंग लिबरल ओथोनिंग अदुगा यस एक्शन से नाकन न क्लिक तौरगा फजदौनी नत्रदि इंडिया खतन फबा म्यांमार ने सोम पंगजे चेक नुवाइदो वादे सो एरिया से सोमदगी दामो सेंटर दगे खरा प्रेशर याम फजना पीबो प्रेशर एदुनि मरम दि थबुक तबो नुवाइ मिनेनबा ओजा अमर युमनाम अदुगा तामो नबकिसो अदुगा तामो बिजोय तौसिको तौगुमसिको म्यांमार ता पदनाम तौकुसे अखोजो खंगबा मयाम अम लेरि ओके थैंक यू दामो ओजा कास्टिजन सेबक पिरमद्रे मदु मथंग दai ताऊ मसाइदु खितंग यांग लोकपिरो ना हाइबिरगा दum जाबा पोरे ओजा मर दुगा ताउन उसो तामो बिजोय गसे इम्पैक्ट न्यूज दु लाखु गसे इम्पैक्ट मनु हुना से मपुंग फाउते लोसलखुदि काय खमजरबा गेस सौ मपु अम कने थागछु ngasi ki damak ta impact news ji manu हुना matang solution jena batan jai rolya du lamdam sta tholi wa thok to atu kya gi marik chum report ke damak impact news mi yang ta dun lebiyo